пиру ҷавони ноҳияи Хуросон бо мақсади саҳмгузорӣ дар партави солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва вусъат бахшидани корҳо дар рушди ободонӣ, ки бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши калидӣ дорад, чорабиниҳои зиёдеро амалӣ намуда истодаанд. дар ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон бо кӯмаки як қатор соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони тариқи ҳашари дастаҷамъона зиёда аз 10 километр роҳи байни деҳаи Хуросон то деҳаи Томчӣ ҳамвор ва шағалпӯш карда шуд. бошандагони минтақаи мазкур ин иқдоми некро ба истиқболи омади ҷашни Наврӯз ва ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон унвон донистанд. мо имрӯз تصمیم گرفتیم که زیاده از 10 کیلومتر راه رو با طریق حشر چخیلی که شما دیده ایستاده سنگفش کرده ایستادیم. ما نیت داریم که در آینده بین دیوار رو آباد و زیبا گردانیم. намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон низ таъкид намуданд, ки дар ин ноҳия боз ният доранд то ҷашни 30-солагии истиқлоли миллӣ роҳҳои маҳаллии байни дигар деҳаҳои ноҳияро азнавсозӣ ва таъмир намоянд. аслан дар ин роҳ то ноҳия рафтану омади мо бисёр душвориҳои сахт буд. ягон нафари бемор шудану ҳамин роҳода мо душвориҳои сахт мекашидем. имрӯзи худаш хостем ки این روی خودمان سنفرش کنیم و دشواری رو نکشیم و آزاد رفت آمد شود. یادرس میشیم که تو این وقت رفت آمدی ساکنان محلی از دهه تومچی به مرکز ناحیه بسیار مشکل بود. مخصوصا در موسم بارشات و گرمی های تابستان مردم از لای و خاک زیاد در راه به مانع های زیاد روبرو می شدند. اکنون پس از تعمیر و نقشه های عملی گردیده این مشکلاتشان به آخر خواهد رسید.